Well, Jason. Sgil mi ad. Neil. Ciach I wil cwrsi sy'n losgoel. Tá, ba stír an glú buich le dí. Agus ciach I wil cwrsi sy'n mael, Somáile? Mor tu dyna bil sy'n tiach sy'n rhaid slat ffos. Ngwrch, ní an táman. Wel, cadw o'r dy cynti gan y ffwy. Cym sta gilatsa? Ys tu ma wac. Iach, ní fynd un y cwrtwat yn amser yn flin. Sta fad dal walad yn nolog. Iaw tu dyna cynt. Mae hain tu wa chwrtw. Ys fawr o tyna fe cwnnal chwlod o'r le... Puffers. Tá rud i eile le dyna am. Special Dinshad the Veggie agus Seamus O'Keja on Equal as Manchester Hasna Ine, the Hulligan is Salon Ansas, which is Malachan Nullig, of Fadi Andy Norin agus and Clan Lug, agus Shina Jeddah and Clor Lyle Nanya, agus Bima Cantley Marach, Econom Kena, agus Fakma Shipinish, the piece of desk kill. Can you tell us all? Shachan a hemo, shachan. So frigid tatú, you know. Nach fecin bhfuil mar réiteach suas na fáilte nach fecin. Nach geor go mbein an yanks hart nach geor. Yanks mo hún. Bagus smúch an yanks. A ní so frigid tatú sy'n gwrdd hafta ba? Beidir nach ach ní héis an le rán nach ducha sé ar cuairtein. Ano ma hagan hei. A ní stas o brosad o sy'n gwrdd ba? Ach nach gael me smash gyda'r nod. Nach gael me'n tach yn y desk lwch am nawr i hwg sydd. Agus fawr ar gyr iach yn seir yn sgad yn y jahan agus y fe rwyl. Okay, good morning, man. Paul. Na tu das gofan ta maidin. Ileg me fan zamali kosh na sinu. Rana, ti'n yn terror mas na. Ni'n gwybod sy'n bob sy'n nhw. Ja, stoi gule karta, kakador. Nina shan waga forst, han nade pirsat. Ni yna, maar amsa. Och mys ma shan hybro diet. Vi hat fan ta ma hadi dawles nacha, man ni taden jach bal petrol. Is het nacha tau. Elaig bint gobert himo. Ja. College. O be shach ar bob. Kam va kur mocht de binja khoy. Ja, wat ma gab gort war rat ma ha. Kach wat igal. Wel, kamera na khola na ibn ifo, san ya khamorbe. Lakin do. Airplane at Verni. Hoe gerir mor kart ma birsat. Kan je ook toe aan groen. Wat het plan in no tam gnacho. Tot de kurla shan heen. Wat ma kun nooit. Waarom de goed is meet. Ni sa morgen fin audition. A zeg niet meer gedacht de goed is meet. Right, Martin. Oké. Right. Slan. Slan er is fek me hart toe. Wel, hier nou boer. Ar mai wat heen was. Wat zo heen zo les la mo. Gewoon maar als hoor, hè. Die gaan nog ten nach hulle sette. La wel ne yanks het echt wel. Ah, nou, hebben we moet goed tussen dat hier correction first. Dan gaan je vrienden heel beetje gehoord. Hoe rin table de bunch op right heen was. Wat nu dus? Maar dan moet je gaan je zeg maar die goed, hè. Zeg die nooit gieten. Gevaar is van zeg maar. Hij moest nog gaan zien met zien te body je. Monsieur? Wie dat voor niet? Dan gaan poguieren is naar naar maar. Geen niet zo moe aan maar wel maar moest. Maar toen ik eens Catherine more like hele tamadora. Dat op zo'n handje is een nacht. Wel moest je net rollen zo. Ah, nu dat voor wie is een raw high and mighty. En nu anders is een zich woorden zo gaat bij. Oh man, is het. Mama heen maar. Hei mors. Hallo. Waar? Hoe je wel. Kurmat fyrir. Men nou dit. Jan time na, huh? Ja, wie. Terstach. Oh, hallo, Colin. Ah, maar ze wie goede hoele die hem gemaakt toestel. Wat de heen met de kerst? Tá ach, bhfuilm anion a garbecum. Wel, mas veel maar denkt die of dit die het. Brenna, wie sam go bhétain a bheith brahart. Zo, ka de heen. Dhearata sa tanse ham agus bhfuilm go léhamach a tíirta seo wimse go héra. Oh, ní raf sagan grif si take bhile. Ach, níl fós ach iscear go mai. As canna bheith si tacht? Bheith si tíoch seachtain na nolach ach
Bhhailm sáileochta sé seo amach an teachtain seo. Dígan tú léna hispáint go me 60 sií a cuimriúra. Oh, I didn't do it, Gamori. Bhhail é dína sa é, mun sa ceir de héin. Tá mo chraíon gáile má lár óidirna sí. Oh, Colleen Bocht. Ó sáiste chen síl agus a gráilí. Nar hélans tú chuile rud a bheith na cheart, bín tú an de cheap maga. Oh, my reinto. Listen, túr it side of the sundet. The other mediation. Gra míl ma hetais. Slán na Colleen. Slán, slán. Sélis. An la vídeocham. Nach bedal was a láta a hanga bheith go má. San neartta deola támhair. Na chola teachir fri be chéile gesút. Ceart ar banna séige. Ára ní hamplicha tar bunige. Bichas a géhéna nún an bichas a. Gaga mar se na hátsaí fa dríir. Go tíú is le burnig go léifán ar chartainile. I héana bhí ar a fannacht ní me sé an stoppa. Tá se haar ámaí sása glacu. Is sí ceart. Mu téana bheith sí leis na bheith sí mí. Is muúir burní bhí me. Céhhar an fá éile seachna a gaiide? Má tú gurí for an maithe bheith agad caiadú é chóirtífa. Agus cabhaint cuioinhfuir an gnóise freisin. Éhil ní bh grobí agan man mín foran agan. Tá dar lehad a bí a burní sí gobaíon seo. I bhhain dú hin go joa. Fair play a Angela. Tugann tú anéile an staff. Tá nó go díomh. Fechan. Bhí sé chamach an personal fitness program ag grúmachchas. So is rálam ceir cear comsaíana? Ah no, I've been on the back go dtíidir cén sort agus céhéad ebre cheartta tíana agus an sin bhfuil film súla. Agus ceir cear comíana ná fitness program íana má comsa? Chuir sé céad leí agus túisteach. Okay, so... Darn. Hi, Mac. Hiya, Mac. Dyn seo le hyn Jimmery alamach. No, go bhil etí me darn fin for an pelle. Right. So, bhfuil spása nó nachfuil? Ar goáin túr sean so. Bhíoh sean wa? Nach tú thuir chusin níomh chatína? Mac, bhí me cuiinú. Good for you lá an na podcast. So, tuaga meiste? Aye. So, ceaffuil cuasaí? Oh, no, Larlam. Á, mar sé eí bhacht. Stress City, my hen and ten in hala rezunta. Sin scéal nua. Well, thanks very much. Ní rá meach mága. Tom, hurdain clear ogam let. Nis má stroscéile ná habarlumm. Tá cuasaí sácht anna mar atá siad. Well, ní droshke le, ní dólim. Well, aber leat mar sin. Dúirt le Jack nach níarn let. Céir? Well, tás go lí an úte gribh pórtí nó a Lúndan. Tás? Well, nín sé fír. Is ceart faoí an Erin seo? Well, ní hán dó. Bhí Jack just a géir go héna chosint. Tá am catú glécha chu ir. Se céintir fiocht dhéanamh se. Fiú man bhfuil duine nóige. Sléir nach sé dhéirí tíad ar eislumsa. Oh, Tom, is fiú é síalt. Níl feic le calúnta got. Chail mé Jack a bhád ó hin. Peidir go bhaid fáthar na sé. Adí. Ó, má sé a thola, Tom. Just uair a bháin eile. Ní na sam eile.
Chanú cael o'r smen gyfeg yma. Wel, ni chorg me chain aibed, y tair i gydol. Mes do? Ie, dyn siag o ma. Siwn i'n dyn y beles na chi yna. Níl. Agus ydy'r yn ôl. Na petrol pumps. Agus na barley gas a be ma taw. Wel, fair play gait fel. Ta mae cynt gynnau o leis. Brenno, ni trai bri mach alwg ffosam. Ach na'r feis, bechol i'ch o'r cert. Ie, sy'n na pumpi dyn y gymag di eisiau, na chwyl? O, ta, bych sled dir. Gommeleskia. Feder, cyd i yna? Wel, Ni ta fe, tiach stech sy'n mach yn siam ar holgrin tu hein. wel anno ni levo vitar hannig me. Wel, cef yna wyl tu rapar o doros? Gommeleskia det verni. Ni samar den i bincha. Wel, ys cwm yma tam estyn o mo. Misha tam o chwn i'n sio. Right. Ta bronar me verni. Ta bronar. Wel, Hamish, wat we busy gila. Just a watch. Oh, tad. Ted. Rek. Tasig y sydd nach agant ys wrth ysgrifennu ys yn oed mar y bwtw cwrtwr ydych chi. Nes, gyda wyd. Wel, gyr dy hwrli fi me. O hwrli sy? Yn diolta diont yn eisiau. Tad ydyn tam. Cyffog mi'n dyn i hwn gwyn i chiap gymystion o'r dim i chiart. Ni mar o tad. Mas i'n mynd o'n y barlwm. Misio? What about that? Siale, ostyr i welw. Ni mor o dyn i fe'n sast gael y barlwm, bach Pas am gwrdd ffysg o'r aeta. O, misio man y gwrdd. Wrth tas hamser o dyn, ffrasyn. Ni twyd yma holi det sy'n cael ystri o ffwtsiodd. A machos ni fe hafair am sŵwag. Diolch yn mynd gymahas a Hamish. Yn fyrtain. O tog o'r ein siawag. Ni mwyd ystir ded o ffws. Diolch yn mynd gwrdd ein dyn y Hamish. A mae chwym nwyd ydyr me. Ein ar y Hamish. Chwym rhaid mae dwrt me. Agus ar eisiau meid gwtw mwyd i fi eto, eisiau bwtyn yn orho. Ni'n sam mynd amod am ochr ysgrifennu ysgrifennu yr ist. O, mwysio dia rich. Feder, chwil o'r cert yn siarad. O, wel, ta can all siac ffoi tam. Ni had y clefr chyd i step e. Ni he, so ys y stair chwm ha. Se, nes yma e. A nhw chwm so ys nhw gylieni meter. Se, Wel, ys like fi hwys rhwm. Mial. mi hal. Se, ein agus Bernie. O, mwys yn sgwbwyd gan no, wedi. Hala i ar ei. Kom yn di o'r ort. Ag y bawch. Gavin Johnson is. A sian am ator o'r carti yna. A sian am ator sy'n cwyn o'r gwynel siach o'r tein. Cwt o geist efod? Mae byd tarn droch llw ed my wac. Ni'n yn bel o chlwp i sy'n leis. Ha. Mae siach yn edrych hyn yna chwy. Agus ni le dar o rawain yn y siafedyr. Mae to si sy'n ei gyda ffyrir fec i was y stair. Cam o di chamach. Iawn, oed. Mes dwi'n hyrach mae'n lena, hwnna'n chad ac ein ar y hwrt o stair. Feder, cem oed o'ch si sy'n ordi rwyd y beth wrth mwyd i le. O, ni'n sam oed. Ni'n sam bernabl gyda sar mi yma. Gwyd siwf, a tam. Ciach o tys y tam. Ha, ma galior. Ciach o'n mwch i pectir gael ei. Ha, ta ma gali dy ffrind alyn ish. A, gwybod iawn. Mae sŵl gymol yn y dyciol. Ma siwr bwl sŵsig mar bon. Gil mes yn tam. Hile, kom laat hier te zeilen voor de sterkste gewoon noof. Het moet bog doen, maar het. Ah, maar je te gaan liggen. Ik weet niet, maar we spelen voor de rest, maar je delen. Right. Take him. Call him board. Gramile magen. Zo, Katrina kan zo cred al rijke gorklaar de schacht en school. Eentje, goed zet ik het heen. Man, wat goed melk in. Je goed zak een één drolle old soort. Wat, bij mij zoel gemoelish. Hey. Wel, was aan het want to hen is malik hier, right? Je zegt eens het. Wat doe je na brunch vlag hele? Den je team maar, sama. Jesus, niet helemaal gebracht in je heen. Wel, we gaan niet eens te gaan. Eentje gekke. Gewoon je zet de hier van hier kant. Hoe kan je hennis? Wel, dat is ik het gestern. Cool drink toch, hè? Go on, aber mag, hè? Wel, dat is er ook Shan Ashent nou. Shan Ashent? Well, just Shan actually. Oh. Hey, dik de fader euro, heb je al dollars na lauwe. Carry on, shall ik dik de fader? No, you're ook. Well,
Hit am the college began come off along, you're right. Right, to the mission. Haig. Sean. Na gapan tú go sin magin na cuasaí a phlé. Bhuileann agus ceanna cuasaí seo. Ó, tá is go go maith. Bhuileann Tá, agus tá is ham sa freisin. Bhfuil rud a cinint churása Sean, bhfuil fibín le go cinnte? Stop a gimmert tlí a haig. Tá is ham go tusa silent partner. Ah. Agus thug sé tabal fadart an amach gur mé. Caithíonn trúirgin síos agus cuasaí a phlé. Ceirtar le lé. Mise an tríú scar halbhód agus an scar halbhód is smó. Ceirtar tar ará. Hello, lads. Well, Darren, ach bhfuil fáid an pelliteach an cí? Well, tá mu treine le chum bech, Tá pí chuil fós an feidir. Vaccínta go deón rud a fáid an pelle. An troigúil mar a hán le a pástiacha. Well, tú mu fáilú a chún ar be, í féidir cuman réocht gan takeíocht an bobbal, Chu maidí bhfuil is sin go me chan sim go deú am sa cún thuút, mar amach táach go dó temuinte go rudaíile bhfuil is. Sinna mé an. Right, be me héin agus eilín ra se bra chuna seo a phlé. Pébí chu a thugrís tú héanamach. Tam. Bhí Jason ar rálam gon teabheitha ceach go leor. Má go isteachart is na táta bhfuil. Si gar go leor bhile. Ní rá sé táhachtach. Tá siad an seo. Ctí bheith agad? Ní bheith tad agin gur maithagad tá mar sin se th gróháin. Well, tá agus tí. A sé seo. Tá sé go deas susa a ceadaríos freisin? Ailí na rún? An féidir len tasna mai a halé? Leanna gíbis. Réon bhealach, bhí mé héine agus tám an tréála i si an aríine snáiti mí na capci, agus céithúla an ála, ach an túnéire agus a bhean. Chas tú le? Ní dúir mé. Chas tú is tí ngáile go griniú mí dear fógur. Andrea. Ó, í sin. Ar sam go sí sin pósta. Ó, tá síach. Fan go glastú é seo. Nachhfuil sí héine agus tám. An bhórla chéad. Má go tú. Sin í nídni. Bhín trúra go an sin, bleidir agus i dheapá lo, álas chamar a dine nach ra tadar siú. An sin, tíar an túnéire tám, I dúra te éire go Andrea, an nád agus I bheit sé héin, I gimocht I tseáil faoin gap. Le í lú, bhí sí réocht a láis. Tá mé bhar agam go has a bhile bheith mar fáiste agin. Ní bhéon th rééis gal aráiles. Well, níhéta sé ben millián chuid armsa. Faoin cruachás a ra sé bheán. Ban raimi se géara cáú. Ní ra an tólas ar fád agin. Agus bhíon iad imníarí nar bhac se le álamach céhí go leisteach go dhéanach. Ceir déit an tíana faoi? Agus anú tá droch humor síle mé alta sin ar fad. Katrina, cha mé mecht. Feici mé máire chu. OK. Slán Melgi. Katrina, go chud banners. Ní go tú nána go dhéad a chuirbe me. Go tí deala bheith. Pas mi asúla, ní na take, you know. Really? Bhfuil níl samsa go a geisteatsa. Fiú bheith branú sír. Be ceirtúing na faiban atá agin a réiteach. Faibanna? Céile faibanna? Na céhanna mar hampla? Tás a dostíon flaméir. Tá sé námach sa tasnú ag réite caiitas na faibanna. A bhí chéimlíari. Beid is seáil sa gobud sala méisa í chaméis.
Hey, Tó, go fin do hawa? Oh, Sheila, Neil, go my God, Neil. Take me a bottle. Right, Tó. How's Eileen? Hi, Sheila. It's Gail. Flucóla, ha bloody amshit. Oh, you Pete, I fell seen to take your humor fickum. Oh, bloody hell. Tá sé hín tíocht ag mar. An na habri, yes, and I'm right. Chukwich? No, Tom Capjo. Which kill it all, hey? So, can I see you make the canoe? Oh, see you next time, I guess, join me, bitch. Is je gaan? Right. You're so good, you had done this netry. His master is the giddy. Who's like a taint you like Larry Giffey? Yes, I shouldn't get a lord if you wrote the beard, you're not etiquette. Toss I go check in Aline obsessive. I can know. Can you obsessive? That's a totally fluking obsessive. So, can the Harlan or the Rishlish? Well, tais a good taig. Ni féidir leis ein rud ará amach. Is má leis bheith magah a gcónaí. Ach, a bhfuil sé chun na dagan tíanamh mí eillir? Déir sé go bhfuil. Well, it's my son. Agus gur amach go talí. Tá sé iontach bheith ná an leabhart faoi. Ar ní higgin Sheila. Ní rud í róh ahas dócha. Ní rá siad cóthóg sin riamh. Scad an doch yn i hynny fe? Wel, níl mit leanna roiid mar seo. Tá go manis nach go léon tochaí ag in na céile. Ar ní lán nach trades. Bishop Tau. No, Smajan, tá sé Jenna Michael. A da glam na bhil lés ar íon seo. Tu ger leanta regul machlis. Wel, da mae rodí mar i bhí siad ag tús fer rodí gartar. Caimid sosad lach go na céile. Fiú leanna roiid mar seo. Tún tú cinnte go banéanúd cart le díanamh? Táim. Cín na mór a sé seo Seán. Is é, ach bías a gom le fada. Ní léon dar a rá agin. Sa bhain túchan é rá lethe? Ó, ní go fóil. Be mé as bailile ach nuair a haga mar eis. Sin é. Sin an deire. Hallo, Jack. Dat is ook nog met Korstachard. Kijk wel koorsie. Toen heen ik zeilen. Oh. Jack, dat is ook het goede mission show dat je gewoon niet. Chicken doosje, na chicken. Had niet al gemerkt je rood. Dat is ook het goede broner om Jack. Ach, Jack. Tar er a bhagad sin. Tom? Tá ceart leor? Tá, ja, tá. Get a Harla. Tá de. Ní rá nach dearú ré.